rongo na inekama ina igori mwe umwara ya kigorori kamwe ruete no kemora imane tondole mwe kwa samwathani tondu ni we mujumbi kwa endelea taira ari andu mandira ni kwa bwana Dieu edako sande tondole mwe ihokia ni vura ewe durera kure kwenda Ibura ibura kamata Kurengere mainyo Ukemura Dimane Tandole mwe Ibende kwa samwana ni tondu niwe mujoki Enyoti neyako Ibende Ibe yandu mandira Nilio karagwa Aheri naku Sande tandole mwe Ahero sande udaka iwa Ubi akora ya kuyele Mwana mwana na mesirwa mabu Mahubi akora Amai kuretigere Nanu kama kio Ibebaraji ya ilipa Ikuiwa makani na yo kama ikia Akibo Nagua enanyo akura iwapana Asiodhe ya koria siwa Kuretigere Nanu kama kio Ibebaraji ya ilipa Ikia mona rungurwa mwadhani Ira mwana Nanu kae Dhumea udhamaki Agai kuretigere Nanu kama kio Aiweka Kuretigere Nanu kama kio Kuretigere aiweka Awege amaiga Ubereria koro kwa ngai oi akwenda ine kwa andu athuragirwo ndani kaya kamoro aiterio maguta cia mũthenya na mwamũre kaina mĩo mere andũ mamenyane ũrathimeka mũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ makinyane ayũrathimana na aitĩrĩrio maguta magaĩnĩ ngai wĩitanagĩrĩria cia mũtheria na mwamũre kaina ũrathimio mbere andũ mamenyane ũrathimeka ĩbethire mukwa Jesi Samueli Erathima othamaki Tuoye aboimirana Kwa maia Kerathimana Cia mũtheria na mwamũre ikaina ũrathimio mbere andũ mamenyane ũrathimeka
Asante, asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante. Thank you Mwesh. Karibu sana. God bless you so much. Thank you, Deputy Speaker. Asante. Yes. I want to introduce the clergy I have today. My Eminence, General Overseer National from Nairobi. Professor Dr. Sami Samuel. I have a senior from Loiro. Yes. Senior pastor from Loiro. Yes. Archdeacon. Your secretary Manyata constituency. Yes. Paris Priest. We have also Bishop Berry North. Diga, chairman Archbishop Kaduri. Kaduri from Emptown. We have Fika from Kafutiri. Yes. We have another lady being a bishop. Bishop. Yes. Wengine wapate. Bishop Ban. Yes. Yes. Pastor from Roiro. Yes. Chairman from Nairobi. Yes. Yes. Our interpreter, National Youth Coordinator. Yes, from Nairobi. Yes. Yes. Pastor Peter from your area. Yes. Yes. Our dada Archdeacon, IPCA. Amen. We have from Nairobi. Yes. Thank you. Bishop John kutoka Ngeniere. Yes. 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 Bishop Karimoni. You know me, Karimoni from Manyata constituency. Yes. We have national coordinator from Nairobi. Yes. Yes. We have pastor from Kedemo. Pastor from Kedemo. Yes. Thank you. Yes. Karibu sana na utabarikiwa. We have senior pastor uko mbali. Senior pastor from Wairokoriri. Pastor Mwejeru. We have our MC Dwiga. Benjamin Dwiga. Mwenye mkuja na wote ni Wakristo wangu. Na watabarikiwa sana. Karibu sana. God bless to rich. Asante sana. Asante. Thank you. Karibuni sana wageni wote. Atungatiri tuwebanga wega tuko sawa. Thank you. We umava we. Hai, uri mavende bwai na ukeguturika na nyama. Thank you. Mavende na nimayonga na tutibioragi. Asante sana. Tumepata wageni wengine. Kanake coordinator alikuwa yes. Karibu sana. And wakili, karibuni sana. Tuko na ofisi nyingine bale ya governor, yes. Tuko na MCA, simama, director wa maji. Tuko na CS, Madam Grace. Simama watu wakuone, we recognize your presence also. Tuko na Ankomo Karemi. Yes, asante sana. God bless you. Thank you. Riu nienda na ni tondu maundu monthe ni magira ni undu wa Kristo. Na Mheshimiwa Gitonga Mukunji ni wakinya guku. Asante mubure makofi mega ni undu wa guka. Ni undu anagwetwa na gwitikira. Ucio ni Ngai na ni mauka na nginya njamba ya kuria gwetwitagwa Steve Simba. Uya umaga Nthande ritwa David Rua etagwa Simba na Ararama andu othe ni mamenyaga kwina nyamu area. Bwana asifiwe. Na turauga atiriri maundu mama ni ma Ngai. Tunasema hii mambo ni ya Mungu. So gutina maundu mengi wana wakorwa ni uthu tiga kura wana korwa ni wigucaga na tiga kura.
guti mundu gukuguraria maundu mothe ni mekwa wega ni undu wa Kristo vorera Ngai makobi mega turathiire bandu twathie bandu bikire wenema mucio cio rai bau arega kubandu maraivo kanyaga kwaria nireguire nae tondu maretetwe ni mwene kiathi arabu maima mundu kanya ati tondu ucio wingi ai bau ndinona embisa mbega ni ndinona embisa mbega ni ta MC ndinona embisa mbega na niĩ ndutaga wĩra wa MC ubatie ku bandu wothe kanya tondu andu wothe ni yetu kwa wandana wa mugongo ukiriria njara guge niguo arabu na wale marauka gututongoria aria marenda utongoria murugi ni wega magicage na ngoro tumbega makenda na tatu avunjia tuvunjagia kanitha nyingi no kethagira twakinya bandu bamwe turaria uboro wa Ngai uria umwe ni turanyitanira ni riri andu bandu na mera wanatembia cia mundu ito magacinde neema ya gucinda yumaga kwi Ngai wanate uria mundu aragia wega neema yo yumaga kwi Ngai wananginya kibunjio gi kanitha waku no korwo we mubunjia muno na we na acirika thatu na kwe mundu utaragia muno na na acirika vorera Ngai makobi bega riu neema yumaga kwi Ngai nikio regwa nginya muberethi wa mai wi gwaku riu anaria makurumaga mera wana mai magecagira gwaku vorera mundu makobi bega gwatue kamai mothe ma county makagwica gwaku ta raini iyo umone ngutaburire nie ndaburaga iroto asante vorera makobi bega thank you nirenda tubunjirwe kiugo kia Ngai na ofisi cionthe nginya ngavana Sisiri tondu wi guku ne wega twetikira gwikara tukiriritie wa mundu ni ariria kanyari gake wana gitonga wa rendio ya mwendani wanake ai guku gwosa maundu maria mega nigetha thia gatutangacire ru kibwa yuthikiriria taribari ni ukuigua umuthi turai mucemani uri munene muno wa mundu witagwa Bishop Sakari kuria makengi na turaukite tuonde andu na kuri no maratukanite ku mburira makobi mega asante sana riu nienda tuthie na mbere na kiugo na nirenda kureta waringi riu wona twauma kiugo ri nireciria ni tuthie turikitie maundu monthe wega uvoro cio kina korwo wi mwega koguo nie ngarugama thetha aria kuga ni turaria na ngikaribithagia atongoria aria mai guku na Bishop menya riu Bishop ni muvunji miaka mingi kwinie Steve Simba riu ni mendaga kuthikiriria uria arauga tondu navota kuvitia watu kiaragi kana ni atia riu ni mbugaga ni murete nigetha guo tuvunjirue wavota kuria ni ndu gitumi twarega kwamba kuruta sandaka niki ni tukuruta no ndutige turivire wira murute kana ni atia andu wa Ngai tikava turivire wira murute bwana azibiwe ona thibitari tuthondeka gwa tugacoka tugeka atia riu na guo gukuri tuvunjirua tucoke turute sandaka nigetha kiugo kiria gikuvunjwa mawaro agitonye thiini waku withire waruta ngiri uraigite ukiugaga ni abici Ngai athiaga gutuburikira na kukwingira kuu mucii bwana acibiwe Ngai akira gwika wega na akira kurathima rugama riu nigetha turete ndungata ya Ngai Bishop Sakari nigetha guo aikate rugama ingi na maguru rugama na maguru ni ando tuvurire mbiti ya rumbo rwa na gwa ende mwetene muno kwa muthamaki wa thamakaga Babyloni na kana watumira Israeli kuonde gutavwe asante sana twekirira rwe mbiti vora makovi uguo nchara ithio vage uguo vora uguo vora wega uguo mwetene kwari muthamaki uria wathamakaga maburo niwe wataithire Isiraeli matura mengomba bururiu nawe umanagiriria irugendo-ini endana Ngai nawe kungikagia mundu ngamwamura Ngai mukagĩa na uri mutikanata vura makobi uguo wega ta wega eni uguo gĩtũmi Isiraeli matawo inĩtanĩwe marĩtainĩirĩga wĩnake Ngai akĩmarekere Ngai nĩũndũ wa kwĩya mathanima nawe ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endana Ngai kũngĩkaga mũndũ ngamwamũra Ngai mũkagĩa na ũrĩ mũtikana nawe ona ithua rĩrĩa tũrĩ rũgendo-inĩ manage andũ mekũre nao maratũmũririkane mĩciri ĩkũraga thĩinĩ nawe ũmanagĩrĩria irũgendo
wako amoka ore motika ora makobi uko kama uko na mikono miwili hivi bora gaino wako bora na hoye matorara magatuja iwatu ode ndo avena ore atoinaguo ona wamona Yesu nawe kwa siari ito matakinyire indo iriando ito matatu nawe wamona mere ndoire toini indua chu gai okererio go nawe kere mwathani aroiga eguturia amoe maura maitu matwagire ona wampona nawe kuria ciari aku matakinyire matari magea wamona mere nanie nigukanjuke rwaku ninangathoi kaingaire imo ciaku nawe nĩndoreire itata rĩaku amo mathai nawe nĩnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu mũmonoci nawe Ngai nĩndĩkũndoreire itata rĩakwa Ngai mũmonoci ora makobi ũguo ora makobi wega ũkĩrua tũpande makobi ũguo ndokĩte gwaku na maithori nawe ndionaga harĩ mũndũ ũngĩndeithia naguo mwĩhoko atĩ mũthia-inĩ ũkũrũmbũyania gũteithia nĩũndoreire ameniweka huru kweli naimba sasa haleluya Ngai kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa nawe nimeokoka na furahi zangu nimetoka nataka kumtumikia watu kilichobata Bwana Yesu useme amina. Amen.